Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagodahin nga rin ti surat. Ti pakasalitaan, ni pagayam tayo nga lagrimas nga napoluan. Isla pugante. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanapabaring kwasak. Nariingak manong nemi gaputi danapeg dagitiya kabalyo. Bimangonak manong nemi apagisumit nga sumrek ni ama iti silid ko. Ay, lagrimas, anak. Umay ka. Ama, papanan tayo. Ilimang ka man na. Eksipot at daman hindi kiti tulisan. Tapos kami nintun ka ano ngamin nga maparbek di kita nga tulisan nga imay nagne dito yung isla pugante. Ama. Di manong baten iti main island. Kadagiti pulis. Kadagiti opisyales nga magsakop iti ito nga isla. Ang maging ganata kita umat pa iti umay din pa nga tulong. Gabutan handa makabagbiyahe na dawel, lapik sa ti angin. Ang garigatak manong name iti magder, kalpasan na, agsweater ka anak, agsweater ka. Kasano nga ron, papanantay ama, agbadi dito iniinang mo. Kadata, magnata ti tilukod, sagbay makadanon dito rin kiti tulisan, kat siyak manin ti sapulan da. Ika na, mga no, dadakas ka na may danda ka na kiti, kiniina, kinigdekadwata, ito yung purok ama, lukas pagkariganta, awang ka nga ibagada. Basta tinaskan ka, isalakan ka. Gabato si kalaing ang tinabadbating nga birhen, iti isla pugante. Habag iso manong naming nga nagsarding di kiti kabalyo, ti asideg, ti kalapaw, pakpuk kawandan manong nami ni tata, ni amang. Ama Simo! Ama Simo! Pukpuk kawanda kayo ama, sa mun itagdagdagan. Mas umagan, sumur ka anak, taray! Aging ganang ng kumanong nami ngimbilin ti Pangulo da. Eto Nagdalangin ni Panghip ng ilibos ba nila sa nga ama si mo? Palawlawan nyo ti kalapaw da. Kaya na makita yung kaglibas, paltugan nyo. Ako di kayon! Manong nami tultuli mo'y lahing nga nagtaray kini ama. Gayat ka po tanak, nabaybayagak nagtaray. Dadadiga po naman ng nami nga medyo maulot at matulit. Anay! Ama, anay ko. Kita kabaybayag kamat kamin. Hala, tumagdal ka titulit nagtaray. Kumamang tatibaybay sa tanto ang paaba, ang padaya. Wala umay kan. Isa din pang ito, mangilimangan nyo kanyak. Hindi dati. Ito yun, nagtikweba. Intuloy mi nga ro tinagkabang iti baybay manon nami kat sa amin nga mangigpay. No asin numan na pukpukaw. Idi makadanon kami ti baybay manon nami ginamang mi ti igid nga nagpadaya. Nabanog ako na ma. Agin na nata kumapay nga ma. Nabanog ako na ma. Diakon kabayanan nila sa badnog ko. Aging ka manon nami nga naitaklebak. Arik, ka! Arik, Apay manin. Anak ko nasikarod ko, ama. Ano ko nasikarod mo? Tsaka mo, madarak ka lang matunto eh. Basta na nasikarod ko. Manong nemi, sinubliak, tibanag nga nasikarod ko. Nakigtutak, ama! Tao! Tao nga nagpaiso.
Narnuoyan, di bituin iti tangatang kat dalawa ka makita. Sa nukas tagagburak ti daldoyon kat agandap ti danum. Eh, sino da ito nga tao? Natay samot na ama. Kurga ta pulsuak. Pulsuak. Tapay lang pitpitik iti pulso na. Si bibiyag anak, lalaki. Anang orte ramidan tama. Kabaylak nga tama na pagkaten. Magdakil di ba ginaama? Nagbasit ka. Basitak man. Nalipatam ka din anak. Nga kabaylak nga pagkaten ti duwa ka man nga bagas. Ama, amahan. Lagara, dulungan nak. Tay pabaklay mo kanyang na ito nga tao. Yan, nabasa ti bato na. Gagagay Kana daldal yunan. Sige, ganyan mo sa akin na. Teka maktigidiman na. Ipabaklay mo kanya ha. Sige, ama. Kung nagdagsan, nagtigsaham. Isa. Talo. Nagdagsan nga peso. Baka manigatan nga, ama. Ibati yung latan. Ang mga nutulisan data. Panagkunakit sa natulisan anak. Sige, magnakan. Taintan. Kumamang tanin ti kuweba. Dasam. Nagtungpalak na rod manong nimi numampay makitak akakakaasi ni amang ko, amang baklay iti estranghero, nga di mi amo na siya sino. Ini makadanon kami ti kuweba, manong nimi kinarawak nga dakus, ti puspuro, ken ti kingki. Masansan ngamin nga umumay ka maglimlimang iti na ito a kuweba manong nimi, kaya di naranyagin tunay. Ay, lagrimas, ama, dati pa nakaikaman dito, yukat mo. Tay paintak na ito ang lalaki. Ilala. Sige ama. Mabiglahin. Dito'y. Naukrad ko. Tay ka man ama. Sige. Hindi so. Ano? Ala. Naitupan sa amatin ti ulo ti bato ama. Nal. Ikatin na terawatan na kan nabasa. Paalam na nga ti pang sukat ta. At di ba't doon ka nga arwatan dito eh. Kumita ka anak. Kumita ka dito sando. Uno t-shirt. Kaya man kita ka mati t-shirt. At kapag ikam siguro, umanay kang kuha na t-shirt kung nga dito eh. Tangarot brief nan ama. Kita awang brief nan Lagkutikan. Manong nemi nakauyusan ti lalaki. Kaya dito pa nakakita iti pa magina manong nemi. Nagmacho. Ama. Anak, namatyo nga lalaki. Wan, langanat man nakiubat. Among ka di nga nagparparik na kanya. Parparik na nga niya, ama. Daytoy, tintinag nga po Diyos, kung may mga salakan ka na tayo, kontra ka nagititulisan, nga nang sakop iti isla. Noapikit din amin nga awan tulong, ti gobyerno. Mabuteng di kiti pulis, mabuteng di kiti soldado ng umay na itong isla. Amoy yung ama. Nagbalinan nga, andrit sa bula itong isla. Sipod, imay nagapod di kiti managdakdagas ka na itong isla. Rinamas na kiti babae, puwera kanya. Gaboda siya klayangan ti kakaisuna nga nabati nga birhen iti itong isla. Inraman na pwede kapsat ko. Malagip ko man ni Risa kapsat mo. Ison ti pa nag-aasawa ni Diyos dato. Ti commander di kiti tulisan. Ama, hindi met badwantan. Di mo kita, hindi ta baba. Hindi met ama, mabaya ka. Kitwet, hindi mo kita, hindi baba. Kaslamin laigas ama. Una ta saan nga tumangkan. Tawang pot na ngay. Nung nga taig kamakama, tumangking nga tao. Sus! Dato ka tubigin to. Sige. Siya ako tibang bado. Siya timang bado, tatakay timang short, kang kuha na. Una siya timang isuot ti short na. Manong nemi, kasla nalipata kung ti pagpagkadan mi. Anya nga tan ti mapaspasamak, manong nemi, iti purok.
At nga tamanin dinangran na kinabil da Diyos dado. Kini kiti kakaduan. Kaduan nga tati kapsat ko. Ako matinaramidan ti kapsat ko nga ni Risa manunemi di nagtungpal nga nagbalin nga kaslapan na kaasawa ti Pangulo di kiti tulisan. Tamalaksid keng kuwanangit at dapay inalada nga babae nga panakaasawa mo at manong nemi di kiti duma nga miyembro ti tulisan. Dagiti lang babakit kasla kiniin kan nagiti ububing. Dagiti basta dagiti adda asawa na. Iso lang ti sandang inala. Ngam dagiti patak nga babalasang manong nemi awanin tinabati pa iti puro. Gabutan na sinagkaysada. Ket ni Risa nga kapsat ko itinapili ni Diyos dado nga kinaasawa. Manong nemi imbilin ni Ama nga mangidadangag ti danum. Pagkape, oen. Pagsapsaputa ka na ito yung wata, barbaring no, agsublit tumad lang tipuot na. Ay, umyantan dito yung anak. Sa tanto lang ginagawin nitong bigat. Kit baka nitong bigat, umay naman hindi tulisan. Sa damit lo may tirabigat. Tamabuteng da, ngagparada iti aldaw. Ngimintod ka ano nga tama. Nga, mawayawayan tayo kada kita nga tulisan. Nga nang sakop iti isla. Kaanon to nga ta? Nga damang tulong ka na tayo. Nga taga dakkel nga isla. At dato nga rodin timang tulong ka na tayo. Dato yun eh. Kasano nga tama nga nakadanon dito eh. No saan nga tulisan asin no. Nakaturogan ni Ama manong nemi naturo kakmaten. Diba kadagas imabayak manong nemi ti estranghero nga lalaki. Iti pa nagturog ko manong. Kawilek, nakasadag, nakapandag ti may nga takyag ko iti baroko. Nakariingak lahengen manong nemi idadagkot-kuti. Nga mangisag, mag-ikat ti imak ken ti sakak. Ha? Ha? Sino ka? Nakapot ka gaya man? Sino kayo? Sa dinutayan ko. Adakit yung nagtikuweba? Inutoy kuweba. Iti isla po gante. Siyak ni lagrimas. Ti inaunang anak ni Ama si mo nga panakapangulo iti dato yung isla. Isla po gante. Sika, siya sino ka? Kasano nga nakadalong ka dito? Tsaka mo, awan te mo. Nakariing meten manunemi ni Ama kat nagsarita dan iti estranghero. Talaga ganing hindi mo malakip no sa sino ka. Siyak ni Ama si mo. Siyak ti pa nakapangulo itagdagad iti isla pugante. Basit laing datong isla. At napaset na nga nawaya o nawada ngayon di kiti kalapaw mi. Ti bandana iti laon. Yung ti bandana daya kapakiran kada tapan nakabantay na. At na bulkan iti itong isla. Ti ayan ti asidag ti bulkan. Isot nagkutaan di kiti tulisan. Tsaka mo, no, tulisan mo, no, miyembro ti sindikato. Tadan sa akin ipuspuslit na dito. Menti mo oray mi nga tulong. Kada kiti panakabagiti lindag kada soldado. Numampay na idanon min ti komunikasyon. Tihamok pa gindi kita kakaduada kamatlaing kada kiti soldado kada polis. Wano kaduada ni mayor, wano kaduada ni congressman. Adatap ko kasta. Tati nga min ti congressman ken gobernador iti dati nga probinsya. Ay kakumplot da. At negosyo da. Tsaka mo. No, smuggling, kan running, kan daduma pa yung bagbagat. Smuggling, kan running. Trafficking. Drug trafficking.
Kasi na pamilyar amin kanyang di kita kakaso. Mabitlang. Anak. Mabitlang nga. Urayan kayo. Urayan dak. Paano niyo ama? Mangremedyo ti pamigat tayo. Alis to lang dito ti pumana iti ikan iti kadilyan. Paana ko na yung omot paana yun? Yung mga rami daklatan di ko. Ito'y edo nga mabaling ko remedyan dito nga pagtukik ka na kita labas dito. Kaya damat rekado ta kan paglutuan. Magisaan ka na tananak. Kan amok ang mabisin ni... Ano tinagan mo? Tsaka mo tinagan ko. Ama, saan ka tinatikong ko na ng amnesia? Kasi siguro, may saka nga tanga na siya at kang tao. May saka na yung baga tao. Langak ka di tinakas. Samit ka di. Langam ti gwapo. Kas kalama isang soldado. Soldado. Sige, panawag ka na. Mangyari medyo akit ipambigat tayo. Amo ka mabising kan. Hindi ba nagsasarita may ti estranghero manong nemi? Talagang awan ti may bagana. Ado na kita salsalutsudan na manong nemi kat susung batak mo. Aging kaaputan na, timuging na. Rimuhan iti isla, rimuhan iti kuweba manong nemi. Kinita na taglawlaw. Hangka unik preparada. Ang mga nada kabuso iti asideg. Dito ko mga pailang uneg, urayan ni ama. Dito latan. Kahit ko na ganituruan. Si Bibiyagag. Yung kasanoan niya, tinapasama kanya. Estranghero kanyag dati ang lugar. Ay, mabitlang ha. Ano taramitan? Kaslan na irwam kanyag tag-jogging. Ag-jogging. Ala, saan ka umanda tayo? No, kahit mo kayo kanya. Ag-jogging na nga doa? Sige. Sige, ag-jogging na nga doa. Sumasaruno kang kuha naman ng name nagmatyo nga talaga. Madamdama pa ay imbaga kang kuha na nga nabanuga kon. Nagsardeng akmet. Nagtugaw mo iti abay ko. Arat na kabatayin? Lagrimas? Sika, tsaka mo. Tsaka malikit tinagan ko. Tsaka mo. Di mo kaya, awan di mo among ibaga tinagan mo, di bunyagan ka. Ano pa bunyag, di panagan mo kanya. Victor? Nangalam tinagan ng Victor. Nagang ka dito boyfriend mo? Ang boyfriend ko. Siya lang di nabati nga kakaiso ng birhen ito na itong isla. Tayo di dinapat dagiti tulisan na itong isla. Pero namas dagiti babae. Siya lang sanda nga naramas gabot na siya tinakalibas ka naglamag. May manin dagiti tulisan iti burok. Iti napalabas nga nabi. Isong may kam dito hitap no ilimangnak ni ama. Aging ka nasikarod ka. Impanda ka ti kuweba. Kadagyaman kami. Ta nagsublin ti pungot mo. Kaya lang ti mamong ibagatong siya sinuka. Tulitan. Ang sublitan ti kuweba. Oh my God. Iniganan na ti imak. Kat pinatakder na. Aging ka nga nagkibin kami nga nagnamanong. Pinalyaw na. Umis-isam Ahmed. Napintas ka lagrimas. Siya nga ti kapipintasan ka na kami nga babae dito isla. Sinalang ta. Awan kami ti waya-waya. Sino na kita natulisan ng magpagayo?
agpapapatay da, kada kiti lumaban kadakwada. Ado di kiti pinapatay da nga babaro, nga tagatoy. Kinapudno na, basit lang ang tinabati nga lalaki ditoy. So nakalalakay dan. May isa ni ama kadakwada. No babae met, babakit. Di kiti babalasang, inalada, kadwata iti kampuda. Gusto kaya. Di kiti man nagpinagdakas. Di kiti tiyablo. Apa yung nagpuntot ka? Slamarik kapungtot ko unay di kiti. Di kiti agar aramit may kaniwas. Kapungtot ko di kiti agar aramit ti dakas. Nadyayin ni ama. Adot na ala na oh. O may kayon. Mangaron ka, lagrimas. Pugpugan tayo ito'y mulmul. O no, kahit mo kan deser nga kwa. Victor tinagan na ama. Ay, binunya gamon ti Victor. Bunama. Ay, kahit mo kan di Victor nga, maalap-ap nga makilaw. Kastoy na ma, mangalap-ap kayo, ta mangtuno tayo pa eh. Sa radyo pagkalap-apan nyo, di ulo na, kandisit na, maisigang tapno takaldo. Nala, kas nangarot tiramidan tayo. Ag tinulang tanak, tapno na kas talalis to. Tumulong ka matanama. Ano yakit na siya ta? No, tumulong ka matan. Tapo, naibas na di pananganan manong panagkaldo na ha. Sa panagkilaw na. Mas, first class ka kilawan. Ano gayam tila mas dito eh? Ama si mo. Ado, sudalaing ta, saan kami met nga maka-deliver nga mapanang manglako, iti kasidgan nga paset ti mainland. Agpimpindan kami ya. Manipo di sinakop na kami nagiti tulisan. Saan kami met na makapanaw. Kapag kasto nga oras, baka matamdama. At damanin na kita panagpatrolya di kita tulisan. Manong nemi, apag soday tani ama, idi mangagkam makangig kami ti tanapag. Tanapag, manong nemi? Ala, tanapag di kita kabalyo. Ano mong paibasin ba't la kabalyo? Ama, di kita tulisan. Di kita tulisan. May kayo, aglaman kayo. Hindi nagsublita sa kuweba. Sakbay, manong nemi, nga nakastrik kami di kuweba, at nakita kadakila kayo nga pinidot ni Victor. Paninumdata kayo, Victor. Armas. Umasasidig di kita nakakabalyo, ama si mo. Umasasidig na. Nagsabding dit asidig di kuweba. Amunta ka din nga dakway ba dito eh? Nalimad na ito akweba. No sa mo nga mo, no sa din pagsarkam, di mo umuan dakway ba dito eh? Sumiri pa. Ala, abangin mo makita ka. Siyak di makamo. Ako pagdanagan niyo, ama. Victoria ka nanad ka. Si Mirip nga talaga mano sa nagsubli. Lima dalaing. Nakapaklay dati. Danak ka na palto, armalay. Saan dapay no ka nakaisakibot kadakwada. Malaksit ka na ita. Kada kiti side arm da. Ada pa kiti pudyal da. Kasta nga peso. Mabitlay. Di pamanam. Agaruto ka gumasdag kadakwada. Yan tangay. Itiigit ti baybay. Tigit kitain na. Nagkaratap ngagpay sumanong nemi ni Victor. Medyo rimuarak mat nga ng buya manong nemi na nga't mapaspasama. Ala, saan da nga napuutan? Kati akin likod nga nakakabalyo. Ala, bigla nga timakder manong nemi ni Victor. Kat sinakayan na manong nemi ni kabalyo. Kat ni, ala, naglaing. Ala,
Napan natin niriter ti ulo ti tulisan kat naregregen. Sambat ka nakapuot di kiti kakaduana. Inabog ni Victor ti kabalyo nga akin likod. Imasidig iti sa bali pa nga tulisan. Anong nemi? Kat ni, sinublat naman nga ginamatan ti tingid na san tiniriter. Oh! Yung sakbay nga natnag ti may kadwa nga tulisan manong nemi adan inala ni Victor iti sikat na paltok. Iti makadlawin manong nemi di kitalo. Pinaltugan na ita pa. Oh! 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 Ay, naglaingin. Ama, napatay na ni Victor na kiti limang katulisan. Pwede nagpaiso. Imasidig kami manong nemi madama nang ikatendi kiti armas. Kananyaman nga. Pakinanutan kadigiti tulisan man. Ama si mo. Victor. 5 kabalyo. Pagsakayan nyo nga gamat ti Maysa. Ay, kamailak mo tagkabalyo. Kayak. Sige, sagay kabalyo. Kahit na kita talo. Sa kayak ti Maysa. Sa kuguyodin ti Dua. Hintayin ti Purok. Ha? Ora git adumatin na alatay nga armas. Di kito nga bangkayan. Yano tayo ti bye-bye. Banyo latan. Sa pulin to di kiti kaduana. Mamuandan to atay dan. Umahan. Sige, sayang ka balik. Sumakay. Dito ti pilig. Hindi, torment ka na ka. Puraw. Sige, dayan. Suwan ka kanya. Ha! 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 Naglangag kabalyo ni Victor. Ya! Naglangag kabalyo. Ya! 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 Ha! Ha! Mas daaw manon nemi dagiti kapurukan mi idi makita da kami nga sumungad nga ti amuda ket tulisan kami. Ay sanda nga tulisan? Ni ama si mo dayjay, maysa. Sa nilagrimas at kadua da nga gwapo. Oh, sabaten tayo da kadua. Manong nemi inarakop nak ni ina. Oh, matlag tidakis ka na pasama kang ka. Kada kayo nga agama. Nga sino na kadwayo? Nangalan nyo na kita kabalyo. Ha? Sino na kadwayo? Ay, Victor tinagan na bakit? Victor? Nalaing. Nalaing ang pumaltog. Nalaing ang lumaban. Kaya di pa nagkunak kakadwa. Panagkunak kitandan sugbat ti araraw tayo kinapon Diyos. Andan ni Victor nga nakasagana nga mag-isalakan ka na tayo. Kaya das tayo nga lalaki o ilalakay tayo. Andan matigil sumagbanong armas. Ha? Surusuruan na tayo ni Victor nga garamat ti armas. Tapno, at apang laban tayo ka rin ditulisan. Ngidaduluan na din nga Diyos tado. Ket kasta nga rod tinabasamak manong nemi. Iday di nga aldaw. Numanong nga paltog tinaalada. Kastamat iti inusar da manon nemi nga nagsursuro. Ura ket adumat di kiti bala manon nemi. Ket kastawana tiragsak ken gagar dagiti kapurukan mi. Laget padasen da ita ti rumaot takita na. Kakadwa. Tumungig kayo. Ni Victor manon nemi ti agtimtim. Diya kamuno siya sinuak. Sajak pala malagip. Ngem kanyak kasla na ruwama ko nga igam ti paltog. May sak nga tanga soldado. Soldado ak? Baka opisyal kami ti soldado, sir. Siguro. Okay. Marbarin na dantumay nayon di kita armas tayo. Taore man. Kawan ti lisensya tayo nga pumatay. Ngam no salakniban dahi tibiyag tayo. At nakalindagan tayo. Amang saraknim tibiyag tayo. Kaya nung aspagarigan tawan ti umasadeg ditoy. Kapanakabagi ti linteg. Nga may mangpaksyat kadagita nga tulisan nga nang sakop iti dito yung isla. Eging kangantak nitoy. Ikarik ka na kayo. Siyak ti mangpaksyat kadagita nga tulisan.
Dimteng tirabii manunemi nga awan timay nga tulisan. Siguro, mangkit kita talang tinapinda sa guntaway. Manunemi gabatawan ti pakante nga kalapaw, dito'y kalapaw mi, iti nagturugan, nagidaan ni Victor. Iti pa nakasilid ko manunemi, tinagyanan na, nagkasilid kami, kadatatang kinanang. Sana ka makaturog. Aking ka manunemi, nga nakangigak ti karadakan, bimangon ni Victor, imulog, rimwar, sa dinungat at papanan na. Sinursurot ko manunemi, napantigid ti baybay. Nakadlaw manunemi damang susurot keng kuana. Inasot ti paltog na kita. Kinas, ay, Victor, sekdetoy. Lagrimas, pasensyakan. Simurot ka kayang ganyan. Hindi ka makaturog. Saan? Islam ako ti panunod ko, kamang pampanunod na siya sinuhak. May ka, tatigid ti bye-bye. Sige, kinibin na. Inakbayan na. Ala, Victor. Apay, ang mga adalgungan. Noan niya, nakbayan na. Baka da asawa mo. Wano saan, girlfriend? Awan tamok. Baka, catch ka. Umpay boyfriend ko. Nagayat ka ka din? Saan idi? Saan pa idi? Ngimitakit. Nagayat ka kanya? Victor, hanggang mabaling nga gayata kita saan ko mo. Kit si kamat na yung panagang ganyak, iti Victor. Saan ka nga mo, tas ikapin nga mismo, di mo pa yung mamun sa sinuka. Yamayitan na. Di ba si kamat lang ko na nga si kalayang yung tinabati nga virgin dito yung isla? Kit, awan tayo nakaramas ka. Karag iti tulisan. Baka ada talaga nakairantaan ti kinabirhen mo. Baka siya. Victor. Adda kami tigid ti abay-bahay manunemi ket adda dalong pinas abato nga nagtugawan mi. Nganita nga dalong pinas abato ket adda met bato nga nalinis ang mabalim mi pagsanggiran. Nagkatugaw kami nga nagabay nga ng buya kanigdaluyod. Iritak bayan nakmanen manunemi sa nakinawid ket napasanggirak iti barukong na nabanglo karat mas. Ha? Siyempre, nagdigos sa kitay. Wala ka nagdigos ka mo ita. Napintas ka. Nagyaman na. Gwapo ka mo. Nagkagwapo ka, kinakalalayan ka. I love you, Agmas. Ana? Di mo nangeg? Check nangeg. I love you. Ana? I love you. Nanyata mo, baka da asawam. Saan mo pala pang panunutan no sa sino ka talaga? Di panunutan dakit ita. Ikasan ito nagsublin tipod nung nga puot mo, kat di mo ito malagip. Tiyan niya. Dahil niyaman ti mawasama ka na ta. Di saan ko ipalubos nga malagip ko ti kinasya sino. Tapno agtalinid nga si kakensya. Victor. Lagrimas. Victor. Victor. Manong nemi inamalan na dagiti bibig ko, dagiti birhen nga bibig ko. Nakabarbara dagiti bibig ni Victor manong.
Ora lagsagawis yu tirignak. Ora lagsagawis yu manong nemi kat nagsagawis yu pati. Tiburak di kita luyon nga akupen pumigpig sa nga puloy. Kaslasan nga mauma nga magnananam ka di bibig ko, aging kang isaluksok ng titakulap na iti barokong ko manong nemi, kan ayayaman ng di kiti mansanas ko. Victor, lagrimas. Luan yaman ti mapasamak ka na ta. Nakasaga nakasumpat. Baka da asawa mo ang asawak. Basta baka da girlfriend mo ang bay. Sikat ti girlfriend ko. Sikat agbaling asawak. Asawain ka nito eh. Agnaed ta rito isla pugante. Oh, lagrimas. Oh, Victor. Lagrimas. Victor. Lagrimas. Victor. Namin pinsanan manong nemi nga inikutan nak ni Victor. Iso manong nemi tinang ipaayak ti kinabirhen ko. Ti kinabirhen ko nga salsalamit matak kontra kanig ni tulisan. Kay kayat ko nga ipaay kani Victor. Ngam siya sinuman ita nga tulisan. Ni Victor manong nemi nga pakariknak pailang ti ayat, nagmayat, nagmacho, mapne kak launay nga mga rakop iti kinabisked na. Mapne kak iti nairut nga rakop na. Mapne kak karagiti na parang agik na iti na tuman-tumang pasat ti bagi. Wine, binurak na salsalmet matak a kristal yung sanak ng babawi. Na minsan, impidwami pa manong nemi. Nagmayat. Oh, Victor. Lagrimas. Victor. Lagrimas. Victor. Lagrimas. Oh, mapanag man yung Victor. Manong nemi, nagawid kami ti kalapaw kat nagkaidda kami. Naulit manin. Kabigatan na manong nemi, namuanin da amakin ina nga nagkaidda kami. Kasadong aroden, asawam. Victor. Ama. Sanas. Kaya eksublima tipod nung alagip ko na sa. Kasadong aroden, asawam. Nagbalintupat nga asawak ni Lagrimas. Ngayon daw dawat yo. Nga baruwak pa eh. Kani daw dawat yo. Nga kabayla ka para may kayo nagtulisan. Ure ka sa kaduda. Speaking of tulisan. Abay, danapag ti kabalyo. Isudan na kita. Agsaga na kayo. Ama, ayawam di kita patatay nga lalakay. Di kita armas na ganitid katakwada. Agsaga na kayo. Agsaga na kayo. Gusto nga rin tinabasamak man. Di kita mabakit. Agpakinitin sa jay. Ang mga ada di kita mayawan nga bala. Manong nemi. Nagkuyog kam kiniina. Anak, dito'y taglingad ta dito. Kahit ko kung mga mabuya, ama, no, ina, no, mapasamak, mabuya tamad dito. Basta taglingad ka, sumirat talain. Idi, manong nemi, tasidagan, dagiti nakakabal yung atulisan. Sanda makita, da Victor, kada amakin kakaduwada nga lalaki. Wain, sumagmanuman lakid di ate at darmas na. Yung madamit, palsiit, buno applying speak manong nemi di kita taduma. Itapay lang mapasamak manong nemi nga da lumaban kadakwada. Makita ni Diyos dado manong nemi adamat ni Risa na ading ko ti abay na nakasakay mat iti kabalo. Aging ga nagtima ka ni Diyos dado. Ama si mo! Adda kami manen. Kaya sa nga rabi nga umay kami. At dalima nga natay nga kakadwak. Nakala di kiti armasda. Agraman ti lima akabalyo. Awan ti sabali nga mga rami tirakas jay no saan nga dakan itoy. Asito ka da kayo takin dalaeng nga nagpapatay ka di kiti mga kakadwak. Kaya nang kumpiskar ka di kiti armasda. Agpakita kayo! Hamas mo! Aging kasim mong Batmanong nemi ni Ama.
Diyos Dado! Sa dito tayo mo, ama si mo. Agpakita ka. Tanusaan pasaksa kami Dado, paltog tayo mo. Diyos Dado! Saan nyo nga patuloy pa iti tultuloy ka pa ng ngandipan nyo ka na kami. Kaputa na kasagana kami nga lumaban. Na, kaputa na agaw yun ti armas di kiti libang kakatwami. Kitisot aramatin nyo. Nagbuenas ka. Risa! Pinukawan ni ama manong name di kapsat ko. Umadayo ka kanig di lalaki. Risa! Tama nga numiraman ka kanig di bala. Ama! Kahit na kailangan kasalita ni Diyos Dado. Kahit na lang mapasubli di kiti armas. Kahit mapasubli di kabalyo. Manong name sa nga nagtibeng ni ama. Oo, isubli dati kiti armas. Sada isubli di kiti palto. Buno di kiti kabalyo. Kahit na sawan, inamin dan. Inamin min nga kami tinakapapatay. Kaya nakaala ka na kiti armas ken paltong. Almas ken kabalyo. Agtungpal ka, Risa! Saan nga maman nama? Saan nga takit mong mapasamak, ama si mo? Kahit yun makigunubat ka na kami. Sige, magusto na kayo. Iti ayan nyo, rebekan mi, naginip kalabaw yo, kadwa! Ina, ina, basta agligad ka, anak. Diyos ko, gusto ko na hindi, ala, bumalbalas ba't daamang mo? Bumalbalas ba't ni Victor? Oh! Di pimalas ni Victor, kaya doon na tayo. Ala, naglaingan. Ala, ni Victor na yan. Ay, bumalbalas na. Agligad ka, anak. Oras ka, ina, agligad ka. Diyos ko. Di kita ko matulisan ka at matay. Ni Risa. Oo, matay ni Risa. Ni ating ko nga Risa, ina. Ayan na. Awan matay. Liday. Pimaltok ba ni Victor? Oh! Ala. Abo, may malis naman. Makadanong pa dito, di ba? Alain na. Uy, nga rin sukat ka po na kaunak. Saan ka nga pakita? Aglangit ka. Naging ka nga nakitak ni Victor manong naming at timakder kit di maro. Kas lasaan kabuting di kiti bahala manong naming kit ni. Nangadong mapapatay na. Alam, ibusan na matami nilan. Korek may set! Pumatay kay amin! Madama manong naming ti palaban. Victor ken di kiti kakadwami nga lalakay agraman ken ni ama. Si Mango ka na kiti mano. Jack Mariro manong name na sulok ng 20 nga tulisan. Basitin tinabati kadakwada manong name nga nagtultulo palag ni Victor nga nagraot nang darop kadakwada. Saan nga maibusan ti paltog ken bahala manong name tamaala naman no kada giti mapapatay na maagaw na nagiti paltog da. Naglaingan kasla nagkalahali nga soldado kasla ni Rambo manong name. Yung naglayng na talaga. Balbalsan naman. Ala, naglayng. Oh, anak, nagligad ka man. Ngam nakita ka mismo manong name nga napaltugan ni Victor kat nagbaliktad. Oh! Ha! Diyos ko! Nanang! Ama! Ina! Ni Victor! Iso na niya natulid! Napunta ni Victor! Natay ni Victor! Victor! Yung mapag-isumat manong name nga naglibas ti subag manulaing nga nga bati kadakwada pakidamanan ni Diyos Dado. Nga nakita kamay sa ni Risa manong name tinaglibas. Binilang ko. Limlimalaing nga tinabati manong. Inarayat mi kinina manong name ni Victor. Imarayat pa ni ama. Victor. Sikalat na sugatan kada kayo. Victor, apay kami nakatulad kang dumarup kadakwada. Victor. Anak. Basang. Susi mo. Magsagana ka tumamalin na pangikat. Agasan tayo.
ikatentiti bala iti bagina. Agasan daw ispalo tayo ni Victor. Di kalalaingan nga mangagas manong nemi iti purok iti nangasikaso ken kuana. Binoy buyak manong nemi no kasanong inikat da ti bala. Ama, agbiag ka di ba lang? Mga aso na po, Diyos. Ipagkam ka nagkakadwa tayo. Tati kita'y nabati nga tulisan nga natay. Katay nyo na kiti armas da. Tumungin nyo da. Kati kiti kabalyo. Ikalot nyo da. Kati kiti bangkay. At itinulong kayo nga mangkali iti pagpakita naman da. Manong nemi naagasan ni Victor. Ay ka manong nemi ngayon uray ko't pa nagsubli ti puot na. Huwag manong. Kadidig subli ti puot na. Victor. Victor. Siya sino ka? Ha? Siya nilagrimas. The girlfriend mo. Lagrimas? Girlfriend? Sa tinutaya ko? Si ka ni Victor. Saan nga Victor tinakan ko? Diyos ko. Ama, nakabuotan ni Victor. Himay na ama. Or kumusta ka, Victor? Limlim malaing tinabati ka dito tulasan kinalaban tayo. Iso na lang ta sikat na sugatan. Sino ka? Ama, nagsublin ti puno. Nga lagip na ti kinatao na. Saan nga niso ni Victor? Nalaingan ti sakit ng amnesia. Amnesia? Inlawlawag ni ama manon nemi no kasanumi nga nanuktalan ni Suna. Day dakdak, idiigid ti baybay. Tinulungan mi, idi makariing, di na amo ibagat siya kinasyasin nun. Makalawas ita ni Suna dito. Nakapapatay ti lima nga tulisan. Kad naala na di armas, sinanay na di kiti padan ng lalaki. Naging ka na pasamak ti rangit langit ay. Kad naglibas ti lima, kad adun na tay. Kad ni Victor tinasugatan. Masugatan. Tapno, malainganin ti pa nag-amnesia na. Bimangon. Saan mo pala kabaylan, Victor? Saan nga Victor tinakan ko? No, saan nga Victor? Aning harap? Siya ni Colonel Romualdo de Laba. May saka, Colonel. Wen. Talo kami nga nakalugan sa helicopter. Hindi makras sa helicopter. Nagdiso kami ti baybay. Napuko ko siguro ti puot ko. Kad naidakdakak ida itong isla. Anong isla ito? Isla Pugante. Nga dito nga nag-apon di kiti tulisan. Saan nga tulisan? Membro ti sindikato. Di kiti private army ti may nga politiko. Nga dito ti mission mi. Di kad na aramid mo ti mission mo. Ngawang puot mo no, saan nga si Kati Colonel. Manupit tinabati ka takwada. Basit dalayangan, Victor. Colonel ko na yun. Ay, Romualdo Adiliaba. Nagbao nga rin. Pasubilik tinabati. Dati nga piksak. Kalbasan na. No saan nga rumuot di kiti tulisan nito. Di kiti miyembro ti sindikato. Datay ti rumaot. Sa kakadi mapanagayap ti katwap. Saan nga naskan. Kapatabasid na matlangan. Hangkadi. Tilawag kay magak nga si bibiyag da dyan nga Diyos dado. Among nga Diyos dado ti Pangulo da. Tapno pa aminag kang kuana. No sa sino ti politika. Wano politiko nga mangmantar kadakwada.
Kasta nga ron tinapasamak manong nemi isudan na mismo ti rimmaot iti panakakuta dagiti tulisan uwan doon dagiti kamang ti sindikato. Na parmagdayda manong nemi ket sibibiyag ni Diyos dado ngayon panda iti porok. Malaksid kadagiti sibuko. Ado pa tinaalad nga dokumento kano manong nemi nga pakakitaan ebidensya nga talaga nga digito'y ket kakadwa ti maysa politiko. Nagipuspusnid na gayam kadagiti may pawil nga agas iti na ito'y nga isla. Sa nalimad da manon nemi nga dalugan da nga nalimad nga mangipan kadagita nga druga iti mainland. Sinakop da rito nga isla. Tapnarikas takit dawaya da rito nga mangisayang kat tanyaman na panagipuslit da. Malaksid ka dagiti illegal nga droga. Prostitution. Mapandabay gaya magala ka dagiti babae. Ngay puslit da manon nemi. Wan, dakila sindikato. Ket gapot adda ni Diyos dado nga mangamin ti kinapudno. Nakontak manon nemi ni Colonel Romualdo Adilyaba dagiti kakaduan. Talong helikopter manon nemi ti imay ti isla pugante nga nangiluganan da dagiti ebidensya agramameten kini Diyos dado. Kini agpakadan ni Victor wano ni Romualdo kanya. Inarakop ko ngagsagsakit akman. Victor, Romualdo tinagan ko. Yung kahit kang awagan ni Victor, kahit kung nasika ni Victor, ada ka din na masama ka data. Mani po di dadan na masama ka data, aga kay datan, Victor. Agsubliak to. Tapnoan niya. Tapno tong palik ti karikan ka. Kasanong tagururegen ka? Kahit kumamuan, ada nasawam, ada sang patak nasawak, kaduang anak. Kasanong ka rin din? Isungar ko na kang sublian ng kanto. Sublian ng kanto. Tapnuan niya. Tatno umay kakandin na. No mailiwak dito isla bukante, umay ka sa rungkaran. Sa aktual na nagsubli, iti sidong tasawak. Dagiti duwang anak ko. Di may kaduha kon nga sawam. May kalima. Ha? Kahit mo sawan, Colonel. Siya di may kalima. Malagsid ka rin original. Siya di may kalima. Nagbabawi ka. May babawi ka, di pa yung arod. Amak ko mga arod. May patpatay ka, Victor. Romualdo. May patpatay ka, Romualdo. Urorayang ti ba nagsublim? Urorayang ka. Natalnan ti lugar mi manong naming awanin ti pagbatbutngan mi. Makadanon kami manong nami nga si tatalgad iti mainland. Manipot ti mainland, makasubli kami iti isla. Adon dagiti nabuangay manong nami nga patakder ken na aramid nga bangka, dakkel bangka nga pagiluganan mi kadagiti produkto. Dakkelen ni Victor. Ngem sampay nga nagsubli ni Colonel Romualdo Badilla. Idinto tasapsapulan manon nemi ni Victor na siya sinut amana. Ni Victor, akakaingas launay ni Colonel Romualdo Adilyaba. Ado da kita agar-aram kanyak manon nemi ngem sana kun nga nagayat. Umanayan ni Victor manon nemi nga iso iti liwliwak. Nakaipas daman tayo ni elementary school and high school dito Isla Pugante man. Saan nga may mesa nga lugar o saan nga may mesa nga barangay. Nagkalima na ito yun nga barangay. Nga iti Isla Pugante, apan nakat sentro,
panaka-property barangay, isu iti ayan mi. Nga nakipasdakan, manong nemi, kiti eskwela, elementarya, ken high school, ken iti dakila pa nakatsyandaan, iti 5 nga isla. Ti damag lang iti radyo ken telebisyon, manong nemi, agraman iti radyo, iti social media, ididimtengen ti social media. Ti pakakit-kitak, ken pakabasbasa aklaan, ti may panggap ken ni Colonel, nagbaling nga general, ngem nagretiro itan. Nagretiron manong nemi, tadamat ni Victor, iti kolegyo, ngagbasbasa, iti syudad, iti mainland. Nadanak met manong nemi, ti puunan, kat nagnegosyo ak dito isla Pugande. Ada transportation, ada dua manong nemi, ada rakila bangka ngagbibiyahe. Manipod ito'y aging gay ti mainland. Nga iso iti panakanegosyo. Agrama menten, kada iti panagtatang ko, kada iti baboy nga may deliver, kada iti ikan, kang pindang. Nga iso da ito'y manong nemi ti negosyo. Isot ususarek, iti panagpabasak kini Victor. Adulang taman da kita agar-anim kanyang manong. Nga may salaing, ti lalaki nga ipatek ko. Nilaing Victor. Ni Victor, nga ni Colonel Rimaldo Adilyaba, Colonel Idi, nga nagretiron nga general. Ni Victor, ti anak ko, nga pakalaglagipak ken kuana. Ni Victor, nga pakalaglagipak ken niya, Romualdo Adilyaba, nga naaramid dito'y isla Pugante. Dito iti pagkasalitaak, manong nemi ka nagyaman naglaunay, iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga nakinsen keng ka, ti yap detalyena. Kaya sabi ko mga, tadamat ni batik nga adal, liwliwa, kaya pagsarmingan tibiyang, kadagitipadak nga nagdengeg, kaya nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, lagrimas, iti isla Pugante.